ya he mesajino watukufu ntsanza ndole tsakuyu ntsuhanza hata msamahani banga mndani parabanu ntsuhanza ndole tsakuyu watukufu tizamba mwanama mtukufu na dhama mhomba mboshezi salama na zohendeleye mwanama mtukufu ngari tsungo njia harma zemada na nzunzambe pano sokwa leo ye message ya ndani njote ni behebanu nganjontede ni jibu wanru wa hedaula ya mabajani dema activiste wa hedaula ya mabajani walizoze papapwa uko wanru wanesa walemewa wanru wanatsa hata waivuze nsaya hata wanru ngabata wahanyonga ngabata tsola mzola tsonda kofia juzi hajusa aringanzonese kanga ngamonao mitijuse kofia balari balanganza ronese tijuse kofia ngamonao tijusa haronesa obele dele pumba bale la pumba haronesa usukwa jusi shana do jusa atulambo kaka tijuse kofia atidu haba wano hatidu haba rejerwa ni kreposi dizo haba bakina kirehelino ukamzeola tsonza jise kofia ya josu kwa juzi aringuri mikeleso aringo nzoran wanda tsiduka ntsiwe wedezana aronda tsiduka ntsiwe repondana we kaliana wanruwe wenjia zungwani hai bala wanda tswandisa nina mtswandisa lebalinu nida ni wanyam tsongo handisa lebalinu mwekansi banu weponi hansi mwedeya mwedenigrensi ya hatu mwekansi mwedeya ze famiza hatu mwenjia wandwasha hatu danyi wanyi salama mwana mtukufu Jamfar Ismaila salama na zuhendele danyi wanyi tizamba nga anjoja nimnike ni reposibano message abili batizamba ntsuhanza ndo tsatsaza hakuyu ntsuhanza ngarenda udura obi message abili batukufu des projets za president Azali Assoumani des projets za president Azali Assoumani bueno osukwa leo msamani rangu 2 secondi watukufu 2 secondi osukwa leo garanzao gananzo ribenwe mbabize projet Azali yafanya nizo kafanya ndizo yafanya ndizo kafanya parce que misodo zamba izo nizo misodo mbo na marulo bazima Hamadi mwana banu Jamfar Ismaila alias Tilaki Hamada Mbaye Idrissa Moussa Benissa misodo wa Myokaya c'est très important bone sa dunia kamili ridone so wana Komori ridone se dunia kamili ridone san Faransa izo president Azali yafanya harma yensi izo très important. Wano, ils ont très important parce que y dunia kamili y Faransa l'Union africaine waonao yensi heli ndao waonao ze projet Azali zifanyao yabo wajukamba jamba hii bala hulangjo amani bala president Azali ngufanya ndongo harmansi ila ngarono ze projet zila bala Azali safanya ze voyage rija rimika misaada hajafanya kontra rimika misaada hai so langu fanyo wanakomoritsa wala tangwa zamba harmazi rezo sosio kaya wanakomoritsa wala tangwa zamba harmazi media wanakomoritsa wala tangwa zamba harma ze television za komori uka Azali ngufanya projet sa wala ngwa tsingoro nesazo izo zinu manama Tilaki na manama Hamada Mbaye zinugu izo très important parce que uandro hedebla mabajani uandro l'opposition watsungu hanza wazingara le jimbo waloni lo rangu 2019 garanzo Azali rohebas garanzo president Azali rohebas wotu ambabasi kwa na hambo kaya singaranzo ya rohebanga sina projecta zinu garanzo bakemwenje omwenje ngarjo fanya hata imabavu pia omwenjo do Canadi omwenjo tudo rengwa rafanye contrat à l'extérieur ngon garanza uze parizinu ye pariala ya mahame usiha lebavula mitsami huli ujisawa lebavula mitsami huli usiha lebavula hebambao garanzo e pare yinu basidoka problem hata na rendera tsahema saudien haurende en Europe ratsa les européens ratsa l'Allemagne wajara fanya mikataba ta wafanye enzia ila basidoka problem bakenzia ya kweli ngwan
yefanyiwa isi menyehe ila mhezi ngarondondoro izo nizo wakabide ye daula ya mavajani l'opposition wa kensi wa dohanda sharangu kwa tuzamba ngorobanu wa tuzamba azali na rohe azali dictatoire na rohe hai no gano izo kasina pasi hata awena makaya ziningizo très important parce que garwa contreo ka ai gamabondrabo azali ngufanya ndongo harima yensi ngari unoze projet ngari Georgia ronese mbabi ze projet batukufu mone mbabi ronese mitino hamba ukaya mitino zamba ukaya mukabanu c'est dommage ukabanu zinurambao wallahi nomsohafa ntijodola wallahi na mnezi Mungu zinurambao banu ngabo matrajecteur waho walohu no Faransa watu ishamla ikawo wabirilawe Komori ngamjau ka heninsi surtout les Antilles Afrique ngabo ikawo shatianto mu Faransa shidobirilia heninsi ngabo ikawo shakansi hunu shidobirilia yensi ya Komori ngabo ikawo shakansi shidobirilia yensi ya Cameroon ngabo ikawo shatianto hunu shidobirilia yensi ya Congo Brazza ngabo ikawo etc. Donc shekao shakomori shahanto hunu shibirila wensi ya hatu wanzua dojo bila zibira urama yensi tizamba ngwatungo traduce zinurambao abole ne Jackson sababu ze preuve so nesa izo e president al imam azali afanya urama yensi hatu yore hema kuyu iyo mkuyu swaf yabo wa Faransa nguona ndo ka ai banunga bana komoritsa wanu banunga bo mediata zinu ko lengo ngwachibone ze projet phare za president Azali Assoumani wan ai banunga bana komoritsa wanu ngabo mediata zinu balema pesa ranike president Azali inu yambilao hunu Faransa yambilao nde FB besabala FB wamnikema pesa hauna mweshele 2019 esa Azali ya jahunu wandu wajuisa kariba langu aribala kajaya huze maore yani kwema pesa ikane shele ndo besebala 152 millions besebala ikane sheleo besebala 152 millions gwanu ukabala kajamni kema pesa yala pour rien hawe misada dunguniki wakati ni kwa bure shata zilangu ngufanyo nguundo yensi tizamba mtsonza ndo letsaku yo de message ya bili jaribire message ya raro garjon jarma l'opposition keja kabila tanambe l'opposition et nous l'opposition londa no kapatio opposition wa Komori michodo zamba abasanga so 20e siècle wa Komori narikewa wanaume narikewa na damu narikewa nduwa kweli bitsika mazinyama no ngasi basi wanadamu ritikubali rijardo hadalo ritikubali rijardo ambilandrabo no nari bariri ni kwa macho mnezi ngori ni kama macho rdoona mnezi ngori ni kama shishio rbeshia mnezi ngori ni ka uwenge mrado fikiri bahi bakomo narikubaliano kaya ka kweli okomori kabati opposition kabati halafuni onesu kwa juzi ari mouvement tsela milo ari bese front commun ntujenu front commun da hivi wajuhosu kwa juzi aringo anzawo abasa wende wa négocier de president Azali aruka ya rwanzi habaruwa ça fait 3 jours metro mzima zamba arma interview ya juzi metro mzima zamba arwanzi habaruwa ukaibaruwa yota baruani hesinye wabeshe president Azali Assoumani aringo anzo négociation aringo anzo wa hadisi wa general les élections 2024 aringo anzo wa hadisi ye corps électoral ya 2019 Tizamba kanga ngamjona tamnegocier na nyina Azali tizamba no zamba Zintzema no zamba no mratsambe kanga garanzo baruwa rendera tsa Azali ketire hadisi no namrejidi ngoni namzingarele giri namzingaru kaka mna no abonga mtsingo dulema wanyanasi walo hunu Faransa activiste wanrabo malabayani walo hunu Faransa ngamtsingo dulumu wondo walo hunu watsingo birawe kriye
wandu anu huna tsungabo garanzo azali rohe wandu anu huna tsungabo kartuanza mahadisi da sina azali bala diktatori halafu nyinyi arifro kome makensi mhadisi manzi barua ku yo lettre inji lettre kabo monsieur le président azali ngarta hawuri hadisi sinawe no maba kamtuanza mahadisi mama kamtuanza mahadisi nabona mjuka aba sasa ndizo trotari aba sasa c'est trop tard azali ngondi yake empereur ngondi yake roi 2024 ngondi yake empereur hau urwa amgonjo empereur uka empereur kana parola wa yabo ngutojo kabo hata mnezi hata siku mnezi ngwajo mukangurungo shumbesha hahi shakutojo kayabo 2024 nezingu ya mumbi hata ihoka mgwarenze ngujo kayabo yaringe yezi yende 2030 2030 les anzuane Essaye soit Johana, Garchingorenge pouvoir, Karchuhanza Rume, Garanzo Azalia Dungie, parce que Garunoz projet, Yafanya Warmansieno. Salama Manam Tukufu, Zaina Ali Manze, Zaina Ali Manze, Salama Manam Tukufu. Bueno, donc, Garchoku Jaba Tukufu Rivenouel sur la l'opposition, est-ce qu'il y a une opposition Kaitsi? Bueno, et bien l'opposition Wanson Wendri, Inga Manson Wendri, et bien nous m'rende. Karango 2019 Mitsuno Zamba rango 2019 azali hamparani namjeri kensiri hadisi namje babone nsinu ni atusonse pia insangu na mamiche namjeri kensi bazi marindele nsinu ngono namje mharaja mhamzigara ligiri apa samda ngodo mtsanza ndole tsako ngarchiko jarma message ya handani tizambo kanga njojibu Msamahani ganjojibu uanyanaso wa hida ule mabajani titre hangu tikaza droit de réponse aux activistes wa hida ule mabajani shanga njombo kanga nzo en fait ngana nzo ni nike réponse hangu njomba nzo nike conseil surtout conseil manama Idrissa Musa manama mtukufu Idrissa Musa helize ntuzino atungode ziwa nondo hida ule mabajani ne shababi wala mtsaweni wala manamshe wala mtsaweni wala redo zaina baula ya kento sukwa juzi ngasi na mfuma kamili ya kenti ya de Idrissa ya mje zungoni ya nje mrumshewa Idrissa ya mde hatabasi ya nje famia Idrissa yede hatabasi yewe ebana ngamsori keda no dawle mabajani kweli no yuti fotia Idrissa ikazeli katsuroha yuti fotia hahe c'est pas sa faute. Ukaboye strategie mabalia mdo jarma réseaux sociaux mdo dazi famiza hatu mdo njia owandrasha hatu zuka zirendwa bano mabonga mfanya politique c'est pas ça c'est malapizo. Salama manama mtukufu Sule Abdou salama na zondele manama Sule Abdou politique badi kolinganye hunde bani kamtuge fasira politique yoti malapizo e fasira politique ngachidombre jeni yo débat ngauna zefikira za hao ngamine za hangu ngarimana udeba ngarifanyo deba wan ngariwanao ha fikira ngariwanao ha projet wano haina mrungene vizio ya hahi haina mrungene vizio ya hahi yonde hedi ya politiki sha politiki timala pizo utonjo uja mrumshangu umdeye unje mzaza hangu umdeye yi yoti politiki zo kazi rendwa izo kazirendwa halafana nzondereje manama Idrissa Musa manama mtukufu Idrissa Musa manama mtukufu kami hutukuza wende manama si wende manama rularamu mbana nzima ngana zunike conseil wemru fanyo hazi dawene dawula wanu yabo wewe wetsibani hai malabayano wetsibani nemzaze wala mtsaweni wetsibani hai yabo manama Idrissa wejabanu hamalizo wadu wafanya wejabanu rongwa politiki do atake ma politicien wanu wakabanu warwa hitotsi ya hatu bana Hasani Hamadi na Rija na SMS warwa hitotsi ya hatu na Sambina na Mamadu wandu wakabidi Hamadi zo wandra wangisa umandoni wakabidi ukarmeli nyokansu udo hamba ze kufuru wandu wanu wafanya tsiyenu shati jebanu udo angana na wanatiti
wanati tibo Idrisa no wala tibani haho mwana Idrisa wala tibani haho utijeba tena parce que mimi gazoni m'énerve bo Idrisa gazoni m'énerve odo na jeba nejibu ndo wanashi wala wado na jibu wanashi mwanamshola attends mwanamshola mtsaweni wala Zainaba ulo maure hawola mtsovadabu ya larmo mjimtukufu wa mbuda juyu ya aba hizo jahunu Faransa abasema katana basange nge kati uno Paris shabasange Bretagne gutsa uhazi hadofanya hazi za heze kuhu ngutsa uhazi za heze kuhu Bretagne adofanya ha wewe na choma ni wajibu miviramba mifanya 2 minutes 2 secondes si wabiri titawa shamiso jana renga 30 minutes banu hau yuneri mkanti ndo wafumbuwa no waswafiri no baba nyija no mtibano haizo mwana Idrisa habu mwana Idrisa mtukufu hotukufu hao utijaba no do wanjia rongo politiki parce que banungwa tabi hao banungwa tapalao banuzi message to zinu ngwa tabi hao swafi bano wandu wane sewele wakakweli bankoli karati bo bira mwana Idrisa gono mwana Idrisa tawa utijeba no do wafumbuwa dunge politiki hao point bar ha hufanyando na tena hufanyando abosu kwa juzi wasome hitima warime ula mzaze wola mzaze Zainaba mtsaweni hufanyando basome hitima parce que ngwajohelewa ukabanka kartiba nurudo tsesa kartiba nurudo fana sinema wano kartiba nurudo angana jawu no mrina do swime mriye jaba ngurugo mrina swime makauli ya ndawo mrina swime ha juzaba na namba sikosa nade mwanama mhu wangu mtukufu Abdallah Hassani tijwe mtwabiri tsaswama nchojwe mtwabiri tsaswama wano yabo mimi ngami responsable ne jaba ngami responsable jana bawo e kanjo kati devie ha ganjo tsaswama shasi na jaba na benrabo sina ujabanu ni jana be makaulu ya nrabo non izonga mlijoba komora kamisoro zamba on est là pour la vérité rijaba rambilani za kweli donc mwana Idrisa utijaba ganureje tena utijaba no dojibo wanruanu dungi ya politiki hao bango atabi hao ha halafana nzo ni na bemze wola chanda jiseko fia mze wola mumbeni wola yalo mjini hatu kuli wetsi hivyo usubuti urenge telefoni upare mrumshe wa Idrisa Musa usubutu urenge telefoni umpare halafu mwambie Madamu Idrisa hambe mruma haho yatusome hitima wala mse wala ya chanja juset kofia yardia juha hapo tsene ya pare Idrisa yambe Idrisa kaba Idri some hitima ukaze Zainaba wola mwanamshola mtawena umkaze bahanu umuwa yafe umkaze bahanu bebeju kalona swala hilo banu nywanama rulari mabana zima Janfar Ismail Hamad Mbai Idrisa banu kamtsulo wanranu kamtsulo mze wala taba jusqu'à maintenant kamtsumelewa yezeku furza kamtsumelewa ya subuti ya pare mrumshiwa Idrisa ha ya pare Idrisa kuduona uona fiki yonde mana mimi na mlawa yonde mana mimi na mbloke harma ze telefoni pia simbloke parce que ngani mjwela hahi ukaya ulange bano hafitina ulange banado tamabaya shakati banu hakomba kati banu hema na mkomori kati banu hema hoza hema na mkomori katuanza azalia rohe shange banu hamabaya. Comment tu peux te permettre ou l'enquête téléphone de par Mbrumsha Idrissa? Est-ce que Idrissa au terrorisme de par Mbrumsha? Est-ce que Mbrumsha a bien de para? Comment tu peux te permettre de l'enquête téléphone ou de para ya Mbrumsha Hamadam Baye tsena? Banata gudo par Mbrumsha Hamadam Baye. Est-ce que Hamadam Baye autorise ou de par Mbrumsha? Est-ce que Mbrumsha Hamadam Baye a bien de para? Banu we kweli we grand fitna. We un grand fitna. Bobana haji. We un grand fitna. Wala tuwahi. Shakul wetsi hindu. Yende mana mimi na la parce que wetsi hindu. Barikuli nganya mazerezo. Mtulo timba kufuru basi. Ha?
kufuru basi shanje zindrabo kamti bahanu hema hoza hema na mkomori kamti banu haizo kamti banu abo mambensike tuenda kamti banu mambangamzumto azali mta strategy enga fanya jatato azali shanga nyibanu hana faida watiti wa hanyu mdonda harimaze place hunu medrage owazaza hatu nuana shahatu nuana shahatu nuana shahatu madrage basi mwenda mwaringa mapesa tena bomzaje shari kunipata sahero hiyo bomzaje bozena kunipata sahero hiyo mwenda mwepara mapesa tena mwenda mwazaze tiriko za Abdalla shabaka nado za tiriko za Abdalla sa hatola prizo hatolwa mweparazete mwepara wa shahatu mwetia fitina walikolinganya gravu wallahi bo manama Idrisa Musa na Hamad Amina na Jafari namlawe mazonga yanu ba mimi kwa jojo subutombe kwa parawo hatu kwa jojo subuti ngono isana kamne mbumshahangu kaba sinda jojo subutapare yambe ngupare mbumshahangu madziyahi ngupare mbumshahangu sabarindi wehiri jama ngupare mbumshahangu afudo jowi katsu pare mbumshawa Idrisa Musa gomparo sabarindi wehiri nemdumshawa Idrisa Musa wehiri nemdumshawa Hamad Mbaye mesewe ondwa nukoli ngo wadezi soba komori ndoje permit ndo parasefa misatu uandra shatu halafu tsungu paro Idrisa bediri la muhoso mehitima umkase bahanu umuwa yafe na bala ngari mabana zimaina ina zinaba wala kasim para zainaba wala mtsaweni bala ngari mabana nzima tsungu paro Idrisa bediri mkase bahanu umuwa yafe yenda so para Idrisa ngene ze audio izo ola mzela chanja se kofia yabana nzondongoze mzaza hatu mwanamsho hatu mzaza hatu nana de famille ya hemze ola chanja se kofia sotede mzaza hatu ukatsabele mzaza hatu ode mrumsha hahe njejaba ni mdeye hauni mvumbwe nayi niwarongoze mrumsha hahe mamara yani nambe mama raya mzaza hangu mama rayani kurongoza mbabara yani bazinti haki kurongoza mbabara yani hena mrumanzani wahe hena mru wa familia hai kamrongoza hajimba iswalihi bango dotro kamrongoza hajimba iswalihi bango dotro kwa katsuongu Joseph Mizaha tungujo uandro shahatu ye wapara ye ungu waparo za barindi yetia fitina ikaba ni Idrisa hamanen brumshahahi ikama dambai hamanen brumshahahi bahi mzaza hatu mamara yani nane famia hahe nane wanzano hahe kamrongoza hajimbe swali bango do trozinti haki ba wala basangisange na ngena 70 ngwendo ngena 70 ngwendo hesa fanye yada hakazom haruma halafaje banado kansi yedeya ye panu hansi gon ya ke system na mwana system yafanya hapangema la pizo ya zainu ndi ade Idrisa yele system ya hahe yentswabila rda juhe na mwana system yentswabila rda juhe nartaye amani na rense malapizo yanu na rense minga mi control ni malapizo armaze interneti minga mi control bakulu mnafiki koba ni c'est grave bakulu wetsindu kweli yonde system ya haide helio uyo gujonda pange malapizo gonde ya tsimbe gama ya bezajwe saiyo abanu olatsindami minja kayabo izo nizo tsongo dofanya izo ndi system hahongosheleo michido hambia sana kenda ula ya mabajani daminawe esa wajuha wapara wangu sina wafungwa pa nondu wao wapara wambia ndokaya negosiatora kabia mzaza haya armazerezo hardia pare mhu wangu mbaba mzima mzaza mzima wode mhu wangu mbaba mzima mzaza mzima hampara hamwambia ndokaya aritika dia mzaza hangu aritika humde armazerezo sosio aritsambari ya mzaza hangu aritimde emhuanga tanya emhuangu hanipara hani intercept negosiator arwanu kada mzaza hangu arwanu kada mzaza hangu iban sijuna mzaza hangu zabarindi bwajimbe swali wan na mangale fitina tsilo bakomori na mangale fitina tsilo putain de merde vraiment ça me fait chier putain
Je pense que c'est la pas sans année certitude. Tu me vraiment. Je n'ai rien à cirer quand tu es dans la prison ou quand tu es là-bas ou wanzani wahe ou famille ha. Je vraiment trop c'est trop. Trop c'est trop. Gabano zingiza wani remara mafiti na swafi. Chance na wakati ndo sababa ngajudoji detail horada hiyo. Chance kanzana bemba vitite heli yoka itswa ni kazanrabo wapare mhu wangu wana wambokaya alitikada mzaza hangu. Ukoli watihinu. Nzangu sikamdia dahu. Simdia tamba. Ilo fitina. Ha? Yende na mwana system tsenu tsenda henda panga emwana mshewa sedilari furija hampanga hakatsa kadam zaza hangu ze message gizo yabo henda panga mana mshetswala mfumbuni tena wakaja saza uo wekaja saza hakansi hadi ya mzaza hangu hata emana na banda ye parce que makaulu emakaluya mana mshewa sedilari fya kahamba emakaluya nganjo silinda ngomswafulave ukazirongo ngabo mirongo mili yabo yayamba yejua hajimbe swali kabati mrina nabe mirongo iyo kabati mirongo mili iyo uto hajimbe swali bahabo neshia mana mshewa sedelarfu ya rongo wao yambe makalu ya saba ha weindo la fiti na hajimbe swali hende hampanga hakansa kaunideya hakauda mtata hangu halafu nswabili entuyo uyo harbi ola mseola tanje se kofia hajuhesa iyo harbia hakansi hamadi semu yafanya jana ukanartaya amani minchujibiwa negociator adodeziwa minchujibiwa mzazaha adodeziwa yone system huyo atofanya sa ino hardaja fanya leo haruma Idrissa Musa aminga mikontro ni malapizo mtwanza ndadodezana ibanu wendo bufitina banu ngoni kondobele so mtwanza ndo letsa kuibanga mina message mbili banu zilo très important zoni lire ngono zilo très important hani majundu ya peu yanu mtwanza ni nrengo wakati winchi shanga jodo waja garjodo waja ba ondone sawa yivu tizamba sawa yivu garjodo waja ngono garjodo waja shadungi abo hajimbe swalihi sodungi ya sodo tafitina sodo dungia watamabaya harimaze famisa hatu sodo dungia wa paraondra shahatu dungia utizie hata mamara yanu soda mamara ya utsimambe ndongoyo tsomransa lungiye yado paraze famisa wandu tsomransi ya jono muswaha ha ye famia ha ya wonsa no na mumransa dungiye no balatsamba kama mpare ya rensi shabaha na mumransi na mumransa dungiye na mumransa dungiye mais c'est grave ngarincha ruma deuxième message batizamba tsanza donji ondrono hakuyu ha ntsina wakati ndo wajibu yotside system hangu tizamba ntsibanu hawo ntsibanu ndo remana minawo parce que banu wajibi wakati jaba ndo wavumbua banu wajibi wakati jando anika dura de réponse wajibiwa izonga zijuano shanti bani hawo gamibanu hema na mkomore gamibanu yantiende michodo samba ngamibano mwana mkomori akebia ngamibano rionese zestahidi ya president Azali afanyao yonde objective za hangu wano si ndongo doja ni jibu wandujawa yende mana ba Idrissa Musa na manama Tilaki na Hamadambaye mtsido njo wanrwani mtsido jabana mabakanga mniko droit de réponse na mabe politique bas babanu mtsido hamba banu sariganye bane komba yino sariganye wano isariganye komba yini misijuna mambiani ha garinjia wa harma tizamba harma ye premier message dizo na hamba premier message ye deuxième message tizamba garjonjia harma ze projet Azali afanyao garchilo zabaka Azali ende president e president Azali ende president tu hanikiwa l'Union africaine Azali ngaruna ze projet afanyao garchilo jari zamba garchilo zamba ha Garimonsoni rangu ye projet inde projet ya ndiswa juzi banu hunu nzuwani gono hunu nzuwani ha sayinu inu projet disiwa inde ti atatiamba juzi le tronçon routier entre Wanani na Numashuha Wanani na Numashuha hunu mali tsaba zwani na hunu mali sayu hazi yandisiwa sayu ino axe très important, c'est un axe très important. Na mone on rafanya haziho, c'est so gabo chinois, gabo des européens, gabo na Komori, regardez des chinois, regardez Tsawao. Tsawawa himedemna le ministre de l'agriculture Houmed Msedi. Salama mwana mtukufu Fakihi mradabi président wa HDDC. Bon, ça c'est une route, ça na mangalezi hazizo. Na mangalema Beniao, regardez tous ces travaux.
Regardez tous ces travaux et hazifa wao. Gon. Et président Azali Tsu hakaja constate zihazi zifanywa. Regardez. Uka e prochain message njo fanya ganjo nafanya mafoto huyu mafoto jao ganjo natowe mafoto ndeni kaze jao mwene ndondondro chance mwene sali pour l'instant harma téléphone inu et route fanya inu est très important parce que ça permet wanyana si wa mali wachilo tabiha harma zi déplacement za hao wachilo tabiha hoheda yuhanzo wende. C'est très important. Inu axe lo très important yandi siwa tizamba bamizazi zazinga zonao njajo hamba 2019 ou 2020 zerutu zanzuani zafanywa ze axe principal zafanywa ukatamrugu hisi hamada hunu Faransa heli zali kizondondondro hata ngabo mapano ya kaziwa ukai mapano yao hata tepero zambo kaya ngabo makrimineli wano ngabo de délinquants wenda wakamenye mapano ngo amenya bari azalinda afanye rutu ngwasiko menya siparo fanya message e makatiano tena mtsidwa zingabwe rutu yangazija antro harimo mji mtukufu yandisa harimo mji mtukufu wa Mtsuje ngenda hata lebavu ya hembajini zazizandi sofanyiwa zehazi njamba zehazi ngajuka fanyiwa zehazi zandisiwa yerutu hiyo yandisolekeziwa Njajo haba le grand l'hôpital El Marouf. L'hôpital El Marouf. Hein? L'hôpital El Marouf. Gani mo tsena babitsena, gani mo tsena ran jaja l'hôpital El Marouf. Gani mo soni gani mo soni rangu ye inauguration ya he centre d'imagerie médicale de l'hôpital El Marouf. Des centres d'imagerie médicale. Gani mo soni quelques photos, centre d'image. Yaka inauguré Juziban, ça y nous. Voilà, centre d'imagerie. Un grand centre d'imagerie médicale. C'est ça, bah, inauguré Juziban. Harma l'hôpital El Marouf. L'hôpital El Marouf, kabidi zitimiziwa. Décembre kabidi l'hôpital Marouf Sahisa Shay Sayuardi prolongé Watsena jusqu'à fin 2024, c'est-à-dire décembre 2024. Garlindao l'hôpital El Marouf Zazist Miziwa Tizamba Michel Zambaka l'hôpital El Marouf, il a l'hôpital de référence. Il a une référence dans l'océan Indien. Ou ka Zenti Zarizingisa hama La Réunion, les Seychelles, Madagascar, hata Mozambique, Riembabi bojo hujuhu la Mozambique, ngwajodo huja, ngwa ika zenti zonga bandwalo wawadi, ngwajodo huja Komoro wanja weswani. Ilange joka un grand hôpital de référence. L'hôpital El Marouf. Uka l'hôpital El Marouf, ngamzi jwa ujotsena. Ngamzi jwa ujotsena batukufu. Ukarma l'hôpital El Marouf. Il est financé wa mapesa menji. Harma ye banque islamique de Comores où a reçu plus de 20 millions d'euros. Na mishendo batukufu. Salama na mtukufu le général Turan Linan Komoko. Mon général, dommage ya ba hunu pari juzi ye samedi njandre na nafasi na haja shatsa uchoja ye vendredi kwanza kwa samedi. Donc njaundre wakati na jina wona. La prochaine fois ngarjo honana mana mtukufu Turam Lilan Komoko. Ngarjo honana. Tizamba la banque de développement islamique warasedia tizamba 20 millions d'euros. Salam madame mtukufu Amirimad. Ye banque ya mondiali pour le développement warasedia plus de 25 millions d'euros. Njamba 25 millions comoriens, 25 millions d'euros. La Banque mondiale a 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. Ils ont pire tout ça. Et l'hôpital El Marouf, il est vraiment un grand hôpital de référence. Il a tout ça. L'hôpital, il est vraiment un grand hôpital pour tous les Comoriens. Henim Comoriens quand ils soignent. Gon, henu manam Komoru lomadi. Yalono wadekada. Gabajuka na lebuhuo, gabajuka zomhono, gabajuka na bahuma, gabo hena mrujuka mwadikada
yehenda ma l'hôpital ya Paris un médecin ou joka spécialiste hago jamba spécialisé harmo wadia juko kai abonga mjoka ngabjuka des médecins non seulement wa Komori shanga mjoka ma médecin étranger tena parce que mjoka wa Komori jokiringa bonji watso soma nguza opération mrafanya opération ijokiri ijokiringa bwa Komori watso soma ndongoza za psychologue ijokiringa bwa Komori watso soma ndongoza za hirini zotswani operation hotswani ijokiringa bwa Komori watso soma ndongoza za césarienne watu soma ijokirize ngo hizo na hizo ngabo des étrangers wa johujar mal hôpital maruf yabona mjuendo kaya et ma pesa ya opia non seulement yijelekeze l'hôpital El Marouf et ma pesa ya wahe l'hôpital El Marouf non seulement cha surtout tena wandwa juka dofanya hazi yabo wajwado libatsena donc yonde l'hôpital El Marouf la santé en général la santé c'est l'un des objectifs à le président Azali Assoumani. C'est le point phare. Il y a des projets phares. Des projets phares du président Azali Assoumani. La santé. Ukangara bomne zemgu ye maharenda wayiho heni manam komora do bénéficier la sécurité sociale. Yado kana sécurité sociale. Bueno, yado kana sécurité sociale gratuit. Gratuitement, on doit donner des soins gratuitement. Garongombo Azali haparozamba ngasina dozabanu aux États-Unis haparozamba ntujela reunion yakafanywa hiyo shane shele wondro hazamba ndokaya garombo mungu heni manamkoma rajado bénéficier la sécurité sociale garombo mnezi mungu donc ngaridunga utsina rimaze projet 2 secondes gartungo dungi ambabisha heni sarjo jabanu garjodo benwaze projet Azali yafanywa mtsi hatu nono kabatio zotsatsaza ifordo shukuria Azali zofanyao ngoni ifordo shukuria ifordo shukuria ngari njomba bitsena dernier projet na yona jamba sentuzino ukangari lindao emahejao et bien rambangara nzora darma émergence ngari lindao émergence ukaizondi ata mimi négociateur lindao emaharijao mais c'est 2024 ban mais c'est 2025 mais c'est 2026 et bien des CEPAD, des conférences de partenaires au développement. Dans les conférences à en 2019, le 2 et le 3 décembre 2019, dans les conférences, où il y a des investisseurs, il y a des hommes d'affaires, il y a des pays où Anzao, Adjouari Edi, où Anzao, où investisseurs, Hama le Maroc, Hama l'Arabie Saoudite, Hama Faransa, Hama Nabitsena, Hama les États-Unis, où endroit où waji préparer rango 2019 wajewa wasediensi hatu wajewa investisseur menti hatu wajewa fanya des entreprises menti hatu waje warisedie nizonaba surtout waje warisedie harimo modelo wa hatu harifuti zamba iyo nizo mimi nzindawe emaharijao des conférences yo ngantomba bititsi mwishie kaifanywa juzi banu le 3 décembre banu 2022 va faire ces conférences pendant 3 jours va ka conférence akafanyiwa avec les priorités identifiées dans écoutez un peu émergent. La le gros de ces 40 millions et plus va aller à l'agriculture durable et à l'environnement avec plus de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, 2 secondes, hein. 20 millions d'euros, c'est-à-dire, oui, madame, oui, l'un des ambassadeurs, Banque mondiale, voilà, tu l'as estimé, chacun a 25 millions d'euros, c'est pour l'environnement. L'environnement, il y a petit d'environnement, chacun a wafanya hata, heni, mpaka, c'est-à-dire, heni branche. Hamade tsawana zamba amani les énergies matalani zamba banu les énergies hamade pêche hamade zeroute abo heni nzima yabo
ngabo wandwa jumile wazifanya donc il viendra en deuxième un nouveau programme sur le commerce. Donc j'insiste sur le fait que c'est en promouvant les exportations et le commerce que nous pouvons aussi générer de nouvelles ressources pour le pays. On a parlé aussi ce matin de la réforme de l'administration et en accord avec le gouvernement, nous sommes déjà en train de préparer un nouveau programme qui l'accompagnera dans la modernisation de l'administration, avec notamment un programme e-gouvernance et une meilleure gestion des ressources humaines de la fonction publique. Voilà, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant, Mama Tatishi, à une conférence le mois de décembre, le 3 décembre, pendant 3 jours, va que conférence il y a conférence à CEPAD, la conférence le décembre 2019, yandra yafanyiwa ukaya tizamba banu kabasa ngamjoke mana watu ndo hawasi haragu 2019 daboko bako wado ha covid-19 ngamsijwa wondro ngamjol tena kanje jamba aridi tena yegerino entre Ukraine et Russie itsongesa owandwanu kwa jasiha komori les entrepreneurs les entreprises zentizini kwa jasiha shatsa wanu waridi wanjina na wanti pia le mois de décembre 2022 ukaya Gasipre rijari investisseur metsi akomori Gasipre jerisi Gasipre donc abo dizamba na rilide rijerone emaharendao rijari woni yitsuna bokaya uka Paris ne se fait pas en une journée. Paris ne se fait pas fait en une journée. Chaque par étape aluto denda hambabi na izo manam komori yekanza manam komori nguto hanza yenticho icho lekezi waleo azalina lekezi leo yenti nelekezi zanongo pia zikebia no yoke kiri yoka jo kazaparo karmati kazaparo chapar étape hambabi donc abo leo ritijari rudo sankada ritijari do menya shari jabanu na do encourage. Bravo monsieur le président Azali gon bravo monsieur le président Azali bravo gon encouragement garjo do hujamba bar maze projet tizamba kala prochaine vidéo ganjo na tahema photo nikazema photo jardonesa jardonesa ze projet Azala fanyao bien sûr ngo projet za sazi zilonziani rono isazafanyiwa rono mwenje bokanga bo ngarjori Azali ngutwali tsena ba omwenjo sidora ngo hakuyusha kashido tabiha mwenje kashido tabiha alhamdulillah zero tutuzunga zifanyiwa utizaba izokoli la vie est chère chez Shahulangisho la vie est chère na iyo crise mondiale mituno zaba inu crise mondiale inu crise mondiale bwana inu crise mondiale hala ni pia taunu Faransa shahunu Faransa ngabo watsuona kaka hizi bari ngo umuhazini ngo aliboma pesa wongo unoka kwa tsuyo na shangiyo shahula shiheya mansha ya heya atazeluwaye eluwaye ya nahoni ateheya haledoka mutona hale mrado liba luwaya 400 euro abangio ngiyo 600 euro eluwaye heya njajamba tsena hato mwenje l'electricité ya hunu si l'electricité ya dahoni shande generali ya bavu gabo mabavu hunu Faransa umenjengo sekunda ngo masi ngo sekurengwa esari ngwanzo wa economize ngabo mabavu hunu Faransa wallahi numswafu ngabo mabavu bo masihu vers 22h à 23h ngwatsungo kupa mwenje munziani ngwano nabona baino inunti developer yabona kubaliana ukai ye crise inu crise mondiale bani crise kajarma nti yakomori basi imbabeona rileu ba komori na rilewe rinso ogirigiri unu na rilewe leso alailo ukai inu crise yarmo mahani pia emana sisirjo rusijo karma crise barindi emanenri zenti zilo develope hakundambe dunia kamili ngo warma crise sijo karma crise sisi barindi emanenri njojomba sisi ritso produce mbendu ya hata shangar do remeya munzi ona do remeya à l'extérieur gardo remeya à l'extérieur njojomba yiso tizamba garjodo huja harma ye ze projet Azali al imam Azali afanyao ngarinja harma dernier message watukufu dernier message
dernier message ngani mtoni mbabi mwishe mbabi un discours, le discours ya al-Imam Azali Assoumani ke discours njaparo iduaza bwana njaparo iduaza discours hiyo ye discours hiyo presque heni mwezi mitso kanti silo ishia parce que ye président Azali Kajamandrabo ye président Azali Kajamandrabo bwana e président Azali Kajamandrabo ganto mbabi titi mushie mbabi titi bwana mbabi titi gantiyo mbabi titi mushie ha Azali inu discours yefanya nzuani en 2020 yensuya tabandra bafuana Komori haruma lebavu la Tunisie wana Komori waka wabese warenge bato au majapawa wafale wafu haruma lebavu la Tunisie yensuyo uyo Azali hakatoa message nzuani e message yo ndapare duaza toujours ata mido ya mbamba banu ikanga ndongo gantomba bimwishe mchamba la négociateur balango tuinvente na mwishema kaule président Azali ambao abana zonishirizo wanyanasi wa hedola mabajani 2 secondes yabonga zonishirizize wanyanasi wa hedola yabana zonishirizo wanyanasi wa hedola mabajani ni washirizewe shiendu izo Azali ajo kambapani président Azali ajo kahamba ukahazamba bana rumwe misajini ukaya hena mbrina renge sécurité hahi hena mbrina renge ze responsabilités za hahi Azali Kajamandrabo Ndrabo hata mtujura makan gaba dictature mtujura para délégation wa jewani yoni Azali Kajamandrabo ukaban banu nima débutant ukaheni se mjo twalianga mjo mafanye coup d'état kabati nele dawla tujojua kabati nele Azala tujojua kabati nele bahi hena mbrina renge sécurité hai hena mbrina renge gantombabi 2 secondes na mwishie gantombabi mbabi titi voilà 2 secondes ça yo neshelize emalaba de malaba walio haruma zerezo ça yo comme nous en boka 2021 ma Facebook ou haruma des sociaux shulia ça sur le plan national amakinisho ka nila sei na mwishendo batukufu na mwishendo basi walo harwe logique wengine tunaweza kufanya vote je na zile structures ko fanya za vote kwa harwe logique et comme nous préparer une sécurité yahe bismillah na assume vous assume na assume ndio na mabia libano wati wa Bushi wa Tanzania wa Dubai wao Komori nasi jaba jafanya ufujari maudu haretewa alafu myandu sofaze delegation za tsatolo saizo voilà tizo tizashiba ni mainsurge wala tizo pare zile ngozi la wazifanya mziwono kamjamba kwa fungua wala na dikton sanza poliwa na mabioni kano na mprevene basi mtu Ibrahim aenda wambika wa huruma kangwa hojuo wanongo nika na mfahamu nambe 2021 haruma rezo sociaux Facebook atamitilu zangali yetu shule haru shavoti zeka ufanyiwa wa ha structure de ko ufanyisa ze voti kaka bati structure abongo unafikira nyindo waji exactement shule haru pande wa hospitali ya Bambao voilà kandani mwishemba bititi yaboti yoja ni tembabo madoni tena tionza nitemba bitena à la 20e minute Azali nguzi répéter tena une question à poser on est ma journaliste wa Kavala et c'est ma journaliste wa Kavala qui pose ma question wa ngabo journaliste par Ibrahim a posé question à les votes za 2021 ukahazamba nruka ye journaliste kaya et va nous voter va nous l'opposition Gabili vote 2021 Azala kawajibu bana akawajibu ndo uka ibana juka izo wawando alors ma réseaux sociaux wa Zamba wa mnyanya huo shaka banaka vote 2021 na wastahamili wa bakata 2024 ano shaka banaka vote donc hena mrujo kanza ya préparer l'insécurité mnaji préparer et chez la maudu mriere ngwa fungwa mnaji judo para délégation ya jani yone président Azali Kajamandrabo hata inde discours vraiment kaya mimi vraiment ça m'a convaincu inde discours ya Azali vraiment tous les discours ya fanya ukamahieni saya mikanzandi mimi mikansi avec plaisir ndo katinishia parce que Kajamandrabo hata emakalo kambar me message bueno harimo message Kajamandrabo
kamisudo zamba badi azali kolie mrumema azali ya joa ndo akanza wa muwe yafe ya wajuwao ya tuka hawa likide yusuka budo ulo wafe je vous jure bakomori na maona ni tsudo hamba na maona mazinti zina jina ngamjuka nambia ngabatsungo la wafu directa shajali azali kweli hastahimili hadasa vraiment quelle gentillesse na mtsowa na juzi wallahi nedini wallahi na Mwenyezi Mungu juzi banu Abdallah Douassani ya message na toa tena duto message ila bahenso abili gaba mdudwama na mhuya ni para mboka negociateur ya mhuaho agwa akansende arengo mtijamba kabo negociateur besala huishia ola dunga bazenrabo badruha zamba besebala ndabo azishia besara makomorenfo no zinti kabzijwa rangu hali zikabzijwa ya abili tena to message yangu na kateswa maha hata tizamba njazibira shati tizamba rukaya tizamba na kamba Abdallah nteswa maha tizamba rukaya mbrina renge sécurité hai manama Abdallah fais attention chanja zebeni wanja zamba shatsa wanuze media c'est sawa zamba donc emruwa na bien rukaya emhuaho Abdallah Douassani akabidi yende ya rengwa ya gabiliwa yende ya rengwa ya fungwa sha President Azala Soumani hata embargo azali habanro kayano na mumrenzi bala wanyana so azabaru mazire reseaux sociaux kwa javenu le so alano nondo la Abdallah kwa jalibenu watsoba rola belu nono mtikaze Yusufa Madi Ali mtikaze belu rabo belu sindi atowa ye tinde anika autorisation kana mtsa Abdallah nono uka ile jaishi ya gendarmerie ya police na maringa Abdallah mtikaze belu rabo no mtikaze belu rabo as a president azalindi atswabokaya na mtimrenge na mumrenzi wende atsohamba sha ikabidi Abdallah ndi arengwa ikabidi donc abana nzunde jitse na le swala la hangu kaya he nambre na renge sécurité hahe he nambre na renge sécurité to manaza hahe basi tufasika basi mbapiti hata bwana kena kirimchido jama ngamanzo mtemsaje jerma yensi kena ukirate makati ya ntsanyata ngamanza umtsange mapesa mbehe komori mbe harumwe babavu mwende mwado kanti mwende ya madhamana wahe mabavu ema grand notable wahe mabavu mwakanti mdo wadeya yo system wabalia wanga fike kartu juzo manzo mfanyi izo ma prepare tena kama mfikiri kartu jua zindi zino mwambia nukaya heni samto alondrongoyo ngasingo julwa misijo mwambia nileso alalinu sanyi mjipanga mtsahema pesa hunu mbehe komori mbe haruma mabavu arima ado kanti mwedeya ema dhamana wahe miji ema responsable wahe miji les grands notables wahe miji mwakensi mdo wala pliza ekati hiyo aringa bajoka nkodo armainsi arika tonga joka msajaja armainsi yonde system abalia bumalaba esanyi malaba natina nyi malaba ukanganyi bari rangu 2019 mkensi banu mpanga kudeta hata kamjashinda hata zikudeta mazamba mazere réseaux sociaux gon ola dungu to wana nation dola ni hazamba hata to harone sar maze media ukangama na mangale ba komori rikanza rafanya kudeta na mangale zombo zima hata hazaba ye kuteta he zemini hata warango wafungwa prison wazamba ka kweli rikanza rifanya kudeta maze mini gono uando haidole mabajani activiste hata wado para wanruno wambia ukakweli ye problem he zemini ye kudeta he zemini zila kweli wadonongo na hunu we hamba na wamba wabazima ngo discret kwa twanze zengoza zido jula tizama ya 2019 ya kudeta ya kudeta ya barufu ya kanza wafanye ya kudeta inu ya hezemini yo msajaja makanza mfanye 2021 wo msajaja makanza mrume ema algérien walo hunu Marseille arwase Comore ndo azalibonsi non trop c'est trop ngabo ngozinji ma prepare ngozinji njejamba mwadojar mazire zomwe kansi na mjuha msemo nziani na mjuha mte njajua mbesa makado vehe mapesa wandro dawo menya we menya ze nyumba za heda hula moroni hawe njarma mijiwe we wanziha werenga fetu nzamwe nziani azeli na lawo azeli kartumanza azeli dictateur e mapesa makado veha non izomfanya hata
Mwekansi sana mwebabu hamamba mwamba hata pa mwekansi mwedia hata azali nge yabo tujuru azali hazamba yabondro kai banumika doshi ambao wandu wamboze papa par mazere réseaux sociaux na mbretso ndonunga mbase papa par mazere réseaux sociaux warents wadu hamba sha o ye dunia kamili ngwaona wensine heli endao ngwaona wensine heli endao donc parce que ndente entre parenthèses harmali so alali nrangu ka hena ndo narenge sécurité hai hena mtu ngani njio harmali opposition ni tunahamba l'opposition ukaban kulika basi opposition ba Komori narikubaliana kabasi opposition uka usukwa juzi l'opposition mfanya inamblari ari front commun mjuhem kensi mwanzi baru wambeshe president Azali uka mzamba andro metro mzimba hazamba andro kaya ari barua ni de asinye ye barua hiyo uke barua hiyo batukufu ye fond ya barua hiyo aringwa tsahawo wa hadisi dona Azali aringwa tsoma hadisi dona president Azali na bona ngo 2019 kwatsu mkubalika nge president kwatsu mkubalika yende urimansino rango 2019 ngo banu kwatsu hanza mahadisi dona Azali ngo wachodo zamba halafu lewo mjipremeto ka ngamwendawo subhanallah ibana izina tukamba mwana mkomali kujukaliwa hapo ngamchwa himala dernière minute j'ai voté tizo même pas 9 mois garndo arma les élections présidentielles abasanga manzo hadisi dani Azali namlawa ya mudesano kabati négociation non kabati négociation Azali katina haja nanyi Azali katonza muneni katuanza kamtuanza mumone bana basa kamwende abona mkubalike de president yabonga mhadao wana Komori yabonga mhadao maktiviste wanrabu wanu wambao mnyanya harama zile réseaux sociaux abonga mhadao ngamchukua wahada parce que ekamwende ngamhadisu danya Azali yabo mkubalika kwele de president wa daula abo mkubali Emmanuel Tsukubali tizamba Emmanuel Tsukubali rangu 2019 au 2020 au 2021 sabari shamuhima hapa sabari gardo mavoti nabo Azali hashemeza surtout arme messagine ba Komori na mwenesani banu Azali hazamba no hazamba ndo arme messagine wallahi hazamba ukana mjerika tibazima representi ino na mjerikensi rikensi ritualier le suala la 2024 Azali hazamba arme messagine il a 2020 salama mwana mtukufu Jamfar Sule salama na zondele il a 2020 messagine halafu tsawa basa wa 1 kilo baringa ndo arme voti Ochaba saringwa zo aringwa zo wende wa hadisi de Azali tizamba ba Komori kabati opposition l'opposition bas Azali ngar montso bala 2024 Azala basanga kazao bâtisseur c'est le bâtisseur wa henti hatu bon c'est le bâtisseur c'est l'empereur Azala basanga empereur menti hatu ujo kabal yebuju kashida nado ba Komori non manama Jafar Sule manama mtukufu Jafar Sule Azali uju kashinda nado ndo barwani barwani langa nado doveju kadunga barwani no mbrina nileze mbrina mele swali ngo mbrina nileze deveju kashinda nani Azali barwani doveju kamdunga hawo mjwezi wa moroni ho yalaya doveju kamdunga rango 2019 fratsuna barwani haura zida awe SMS wala moroni wa wararo ratu paro na watu fanya mba geste hata watu jwa wasamuziani kaja paro na hata halafuna mangalie sawa wabaruani wanzi habaru wabasha Azali ngwanzo wa negosie ngwanzo wa hadisi yezo rajuka mbaba Komori wanyana sum mlizose papa na mbu hema tsedi ngosi baba ngamhadalo wao walinga mhadalo wao wala mzela tonje se kofia wala hunzarioni wala dungo towao wanyana sondolani na mwelele suala lino na mbuhema tsudi ngosi ka wandu wa helo opposition ambao ari opposant na mangale sistema hao katsawa hu ngwanzo hadisi na Azali donc ngareje tena barwani ngena do isufa madibana ngena isufa madibana ko omjimtukufa mkazi wa tsomrabi hamba kwa tsonzo umone
Onjua mkazi ula mzingara Dr. Daniel Badari. Ule mzingara basa hii jeunesse les jeunesse ya mkazi. Dua zingara wo mchabasa. Mruna nabie. Salamu na mtukufu Muhammad Enso. Mruna nabie. Dobi ndo. Metra Hamada Mahamdu genando. Metra Hamada Mahamdu ya tushindo towa sambi. Ya tushinda ya mobiliser des avocats wa towa sambi. Uone joka shinda nazali. Metra Hamada Mahamdu. Sola ya tungo bude ya renga. Ari abasa ngene parti. Arabasa inde lonesen tabasa. Genando Metra Hamada Mahamdu. Narikubalana ka azali katina mrujo himaya wanenaye. Ye mrujo shinda na. Ya joshinda. Imru ya joshinda. Ya joshinda ya shindani dena azali misudo muhamba yemzima basi yemzima yamba biyo yonge jo huja na uo misudo zaba uondo mjombeha daye l'ancien gouverneur Munyibaraka Sedi Swali uondo mjombeha na uonde ajoshinda ya wanena azali ganjoka yangu joshindwa sha au moins ganjoka yangu bondu wonjo jomemilia au moins et quand chinois achat toujours le joka yende joka opposant yende joka le vrai opposant bake opposant constructif bon bake opposant ya kweli bon bake opposant kweli ke katiyo yone sama majoka tsibazima mkansi rendelensi ya hatu bake opposition sainu bon bake opposition ya kweli sainu ya opposition yinu wadoshi nena azali enzo huja ni saza la jamba gufanyo shawa wabeti jawo izo ndizo makabili mfanye mke derrière nyonsi pia Munyibaraka Sedi Swali parce que mitido hamba riono ye demonstration ye fanya tsujini ngome riono esa yonjili ya wana komoroti pia yonjili ya mabavu yomani ye maswa yomani yonjili ya le bavula hetsandraya yonjili parti ya RDC tsujini ngome. Il a vraiment mimi tino saba zini choqué et démonstration ila. Olende akabidi ya tende. Shansuna mru asaya. Nsuna mru. Bana Sedi Larif Richa. Bana SMS. Bana Dr. Zile. Bana le député Tosha. Bana le député Ali Mhaji. Walo à l'extérieur wajawa tsasaya. Walo hunu Faransa. Wala basi wala. Wala maudu zevotisa jukare wakono josa kumori. Haboka wasi. Shaka juwa wajipresente. Parce que nganzo ke komori harumamo hakamili deja esanga sina 2 mois ababa sangie trop tard haboka wasihi abasa sangie trop tard ondo aje présenter wandolo hunu France bana Sedi Larif bana Sedi Larif banga toba bese stratégiquement wanyana si walo komori bana razida dayena barwani wapua wanu warenge wapua rija wanti pia da Dr. Zile na SMS wajua tsahu halafu wabaki hula waje wateze faida za hawa arma azali na mwene liwafanya wajua teze faida za hawa arma azali donc ene bejuka je présenter contre azali yo problème sofi ukaba mruama Sedi Larif mruama mama dutu atamama duma mtene za chef de position su atakana subuti wakana atakana to je présenter hata tuwa mumka zakari de chef wa opposition ngujoka sakomoriji haujuka na jipresenter je Mamadou no kabidi wewe wende wa jipresenter contre azali ngujoka si haji wa komori na kubaliana le swala lino ngujoka si haji donc awe comme abulo komori sur place ujoka wanena azali endo razida Metra Hamada Mahamdu barwani tizambe yemzima ulo komori yemzima basi uwe mwenye baraka Sedi Swali salamu mwana mtukufu papa Rufaida mwana mtukufu de utina nyango ngono iyo ndi mana mbukaya l'opposition arikubana kako l'opposition kayiti e kaka mchujuha monjiliana mbrense cinema wana mujilo wa mafiti mfanyao abale au franc commun abahati jifurondini abatsasiji wana renu andrabu wao na mkera dhimbrasi wa komori izo kwa tsata wa komori kwa tsina saidwa rikansi wishia makaluja yao wa komori ngwalindawo mjuhe mfanya ndungu harima yensi mjuhe rikansi bazima ronde yensi mjuhe msise amani harima yensi bake amani harima yensi wa komori wajuanze amani harima yensi izo ni zuwa lindawo mwanza wensi yende shakwa tini na mabunjiliyo atandi
combien de fois mwafanya babunjili boberwani mfanya babunjilo manga mfanya babunjilo manga boberwani borazida bometro mzimba hey kamkarathi donc ine ngandrejetse na suala la hangu kabati opposition comore kaiti yabo Azali président Azali tsuo ngoni yake empereur l'empereur comorien ngoni yake empereur ba Komori zo ndijo huja Azali kana ruha masharisi la kana ruha yabo ngi empereur aiko kabasimru yanzo inde ya mwane kabasimru ya subutiaji declare kami opposa kabati yabo Azali kana empereur namjipoze kesuba Komori hata tsawawo no sabukaru tsawanze habarua beshe Azali manze habarua beshe Azali kanga manza négociation ngamanza mhadisi wallahi kamile president Azali sena jwambo kana mchojwambo kana mraho mwenezanyu na mwende zanyu banywa na afiki nyotsi pia na mwende zanyu nganjo kabala mamichonso zani muneni nganzo joruma 2024 nezina jalata juzi yabo yakasole juma juzi president Azali ya kasole juma juzi na hubini ya kasole juma juzi ban ku na hubini Kurani ya sima ye imam ye grand notable rangwa balambo ka Azali wengu tujo kaba 2024 kabati voti 2024 kabati hasabanro ye grand notable woyi hasabanro kabati voti 2024 mais il a raison. Bueno, je suis par cette vidéo na tutamu shambab. Kabati vote 2024 parce que c'est la vérité. Tsoy Mbaba Tsoy. Il a raison. Il a raison. Kabati vote. Baba sembaru mushobana akahamba. Bani akahamba. Sharai sana boka wono pashi. Mo bisesi laba. Oka tungona na nyamangama. Tujupa somba bahamba. Mpaka ya Mkurani ade. Voilà. Shatse zile ndugu za kota kwa direwa. Tizo. Rifanya, rishia, riwono, ya wevoti hisa. Kabati vote. Rendeleo de ilahi ya handa. Rendeleo 2030. Sha voilà 2000 honho ça iso 2000 honho c'est-à-dire Kazali gujodunge data 2000 honho ado he atabai hata yiho gona hata yiho il a raison et grand notable imtukufu yemze imtukufu oi kachamandrabo kwa zili gujoka gujordiari 2024 yaba tsomu byashinda nenai kabati muru yengujofanya ba Komori no hawa parna mjemkensi na mjata wa haraya yekujofanya ujoshkoriende le 2024 ya renge bwa Komori na Azali et président Azali izutinisu yanzawo katuanza ke empereur hazabar ma message tena la sina 2 semaines banu hazamba zwani mimi ntuanza ni ke empereur hazamba Azali hazamba shanga nanzo ni votewa en tant que président nanzo ni votewa chanzo ni empereur bahi ngujo ka empereur yende realite isaboka opposition ya kweli wakabazima wakankono nzima wakanafikira nzima wonsi ukangarudwa makomba garuda shina desina mru sha opposition kaisi kusona baruani ha vuruhula wanwa he parti jua wa vuruhula wanwa parti PDC amado la mzee la tanjise kwa fia wa vuruhula ngotone parti ya metro sedilarif Rija e parti Rija wa vuruhula kwa tuhanza wa kebazima yabonga mzuri kana ba Komori yabonga opposition yabonga bazima yabonga mkono nzima yabo kolengo ngo unafikira nzima wonsi karikubaliana ba Komori karikubaliana ukayabo ifasira yabo kabati opposition keti sérieux opposition kweli kwa tibazima kwa tuchilizana shawallo ba Komori kakolengwa shiliza nao ngwaruma konya nzima sidoaze parti ya munyi tena RDC e parti ya munyi RDC sawala ngwanzawa ngwatsaho amane hensi ngono sawa ngwatsubore man donc chati mlabiani dizuna hamba e kakoli l'opposition ngwa ukunyu nzima ngwa obazima ngwanza nawo ngwaruma fikira nzima
omwe wajote tiso azali wajo mtetiso omwe sa hiyo wakomoresa wajona kakweli wadhulumiwa l'opposition wadhulumiwa l'opposition warengwa zevoti wahibi wa zevoti sha ensio wajujua honti pi wasemonziani wajujua parce que wajona kasa injuste uka l'opposition rangu 2019 anga jamba 2022 anga jamba 2022 ngasi bazima ngasi nkonyo nzima ritendeza mrutso imzima rimanzawo ukaende anzwa yatowe azali ngasi derrière wadojua wendari mwe mabavu wendari mwe miji wefanya ze mitingi ho rangu 2019 sina basa rangu si 2019 franchement 2020 au 2021 wadojua wendari mwe miji nusina hamba wajona mwe miji wa mobiliser wana heni mfumo hawo mwa une fois par mois wende bavubala wadofanya runye helila we mobiliser we hambaze projet alonizo we hambaze fikra alonizo wajukana tisu wajuka na position ya kweli opposition ya kweli shawaragu 2019 dizuna hamba wakansi wa desane heni mravure hula wala sise hula wala bude wala mitsina henda mimi nganjo henda watu wafanya sinema hata sawa wa jundu haruma nefu mabana wajuka les élections aba sata wanata wanzi habarua wabesha azali ukaringwa nzao mahadisi aringwa nzao mahadisi wa Komori yezu ngajukamba yo problème sofi abasango nzuma hadisi watukufu ngarika zobani zonse habari merci beaucoup message tukansani bien surtout des zababa ngarjodo jarebe noise projet des projets za président Azali afanyao ngarjodo jar regione saban e mwana mkomori yado jua habo kangu juo char do macheleziza ridone ça surtout c'est la mission zamba le monde entier l'Union africaine l'Union européenne awanja de dunia kamili wado wona ze projet ya président Azali ya fanya harama yensi gon ça c'est un grand pas yonku c'est trop c'est grand ukardone se dunia izo Azali ya fanyao harama ya hatu c'est trop grand ça bueno message ya vili na baba no batukufu tizambo kaya tizambo kada basa inuka ukaya kabati opposition narikubaliana uka opposition beseba nongo Azali helno nao banonti pia ngo Azali ngo atsunganza Azali abakibana ikamnungu remarke banaba ruani na razida sangarjoka barwana razida nano wasaya garjoko wandwalango hadiso na Azali donc stratégiquement ikamnungu remarke rangu 2019 mdungu remarke kakola on ruanu narikubaliana shade hena mrumanzakili hena mduka ye analyse mrakabila remarque kakolo wanrwanu ngo Azali wanungu nzo Azali abakiban 2024 ne zone za kweli bakomora donc abo kabati opposition kayiti ndindra jele su ala nalal baba nabo na dise message ya hangu do de ma activiste walio harma zero sociaux na mziema la piso ya hanyu yemzeula tsonjo tse kofia ranso sodo para wandra shahatu ranso sodo para mrumshwa Idrissa Musa bantunya ngoma mbio ndongwendini ranso sodo para mrumshe wa Hamadambai bantujwa ngoma bondo ngwendini bazorisa swafi mkana mwemba na mwamba nganya mwambana kwa mtowe Asali mletu njaze famiza hatu stop na mzidi ngosi bakulo mwa kweli vraiment mlemewa ngamjoka kabati bobira Azali tudo zamba kabati bobira izonga mziju wao shanga manzomlo jaze famiza tu mwezi tushe kansi mwedea donc en rengemze wala zia digosi ojaze famiza hatu ukanda bo Idrissa Musa yada so boy kama Idrissa Musa ndo twa vraiment tuamba mwana mtukufu Idrissa Musa tawo wandu walawe bo Idrissa ba utibani hao wano uinterdise watilo paremdu mshahao mzee wala yatilo paremdu mshahao gumparo za barindi ganrejetse na gumparo za barindi Hamadambai ngo tsamba Hamadambai ngo tsanga nimene mina bo Hamadambai ngo tsanga nimene mina bo Hamadambai sababu ula we mndu we umlawe hata tsongulo paremdu mshahao gumparo za barindi bo Hamadambai pourquoi il appelle ta femme merde mais c'est qui lui bon mwana Mahamada c'est qui lui yodo paremdu mshahao gumparo za barindi merde
bongar kazoba ba minusu wa kuntu jo tsogatiro no tsaba makaudu na kabini tsambe uzonza barba tukufu. Merci beaucoup. Vive les Comores, vive les 4 îles, vive la République islamique des Comores, vive la démocratie aux Comores, vive la liberté aux Comores, vive le pays de la lune, vive le pays des îles du parfum et vive le président Wahid Daoula Azali Assoumani. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.